Biyag ti tao. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga roon, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabailan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo no ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirik na. Kasapulan latda nga trabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manungay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo, bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangina mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya, kandado mapay. Nan kita man ti listaan, ang mga no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul a kita, apay, awan aya ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinateng. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikula ayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinateng ita. Ay, tiyak mo kan tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manen ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Nang musuusaran na ko maiti kwartangay, nanang. Amumot ni tatang mo, nanak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat tumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga runungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka suskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan nga indat ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang na da may savings yu. Tapno da mausar, no kasi nga da emergency. Apay, di ka makawaawat, Joy. Anya nga rin ti maaramidak. Kat nasurok la sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo, Amom, Joy. Talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak kayat masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipan nyo asan nga itagnanayon kat napigsa kayo agtrabaho. Magsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. No awan na sayat nga ibagam. Agulimak kan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa ni tatangkeng ka, manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga mintimbagakan kwa na. No makorektar iti madingar aramidan na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga awan maturnong da. Kat makacam-chamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, manang. Di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Ngamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadag iti kakabsat ni tatang, manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat na nga aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer ak iji sentro nanang. Ijaya ko nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Addaam mo kapag trabahuan, nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam dagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, kat ala No anya ti planom, suportaran ka, anak ko.
Basta di mo baybayan ti bagim. Apay nga ya pinalubusam janak mo nga agadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang kagpaliwawag. Nasayaat mo't kiday, no ijayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na tibiyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, dumakdakkel ti ulo ti anak ko manang. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga aggargar din kami. Ngumawan ka no mo ti pakakitaan na. Na, apay ngay palubos mo akas na titrato na kan ka. Ay no siyak takin anak kan ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, narabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti ipapanaw na. Tatang, pudnomit ngamin asaan nga itag na nayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na ang maigatang amin itimakan ti kwarta tayo. Masrapulan na pa lang. No sa dino ti papapanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni Manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang ah. May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy di sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abula ng ti Orion. Agkoleho kamutan, Albert. Makatawan man ang tinapalabas. Kumawan latta ti pakakitaan ti pagbambanlugan tayo. Kitsan nyo matin nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga rin trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Kun tadi na ammo ta gurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni Manang Joy. Saan nga ammo ni tatang dagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo. Ngam makuriktar, sakitin naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saanan? Pagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo met ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam. Nadamag ko nga in libre manan iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno at dala paglibrem kadagiti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat-patsyam ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong ngumsyak nga amada. Kumusta ka, Joy, anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta at trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga asa na nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga rod ti supplier mi. Kat nakunana nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman agtada ka akatulunga kanak ko. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nakjay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kan ni Albert, nanang. Nangalaam iting atang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo.
At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usarum ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Taamok nga awan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya, Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwartana. kay apay akas ti bagbagam. Pangaganak maneng. Makaurnong tamet kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay akas tamanin ti palagsasaum kanya. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lay ti anak mo. Kas tamanin ti palagsasaum. Kasanong nga ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangimanage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agunget kamet no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay, Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay paylaang. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga aramatan na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala ha? Baka mungarod ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita Ti ko na siguro nalaka. Albert, adda ka din tadatatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kung ti makaamo iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to ka. Ay na, saan na masapol? Sana balit adandani ako naggraduar. Saan na masapol nga agtrabaho ka ading ko. Siya kung tagtrabaho tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin ka manang. Awan ti rumbo nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa ti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta apag rigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Ulak to mga gaming. Ipili na dyan ta muna. Kung naman na sino na laing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Tada ka no ti inted ni manang na. Yeah. Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas ka data? Nagbasi ti mait-itadakin ni Albert. Di tapay maikanan ni Joy. No, nabalog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdi aglangan ito sa bali. Agsapol ka matan iti pakipurdiam. Patpatsim to mo na mga bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Kunam lang na sino akalay nga mga. Kurang pa iti kapatasan dyan dyan. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar kamit laangan, Albert, ading ko. Agya mo naklawanay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amang gunod iti arapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries da ito yun, Joy anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabyanak nga agawin.
Kasangsangput laang dagiti anak talakay. Rumwar ka? Ada na pati pagsaritaan mi ken manang. Sige, mapana ko. Aging gansamat itakat adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti ibagbagam kan anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin ket husto amin ngar aramiden na. Ay, talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang nanang. Day tangarood ti saan na ama amiris. Ipilit na mo ti ambuna. Kitain nyo. Aging gaita ket awan ti naipundarmi. No saan kayo ang nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, agradwar matan ni Albert iti kulehiyaw. Kaba guys? Huwag ka no manang. Sa anak lang ang interesado dita. Adda na limastog niya babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutan na yung Albert. Katapay, palubos mo lahat na nakastaya. Ay saan? Ito raya midata si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagitang anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo damin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamot basitan manang Joy. Yung sa anak pa ila mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka ata dan nobyam. Kurang pa iti urnong ko manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay wana, mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan kang agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaem, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmatgadanda. Nga ron manang. Gusto nga ramidak ta amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat apagdaldalanan dananang kan tatang. Wanading, ngam ureno kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot tan ti kasto yan nagbanagan ti biyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan ti na itultulong ko iti. Iti panagadal ta. Adamot basit ornong ko lakay. Ornong mo? Wan, inurnong ko dagiti tangdan ko iti. No kasta nga ag-sideline na. Saan ko laang nga imbagbagakan ka? Taamok adawatang manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mama na ipundar tama ka. Tanapigsa ti kita ti garden tayo te. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Magano awan mo maurnong yan. No kanayunin da kami nga ikaniti kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda urnong mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ti daduma dita. Idulin nyo tap na dagastusin nyo. Nang runa itatadiyon ka ba lang tagtrabaho? Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasinsyaan ang lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo meten ay ti panagsasaok idi kada kayo, tatang. No adaman na isawang ko nakasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo.
Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Husto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa nga agtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay. Ingaud dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-itin mo kadakwada. Wen nga ron pakit. Ay na, agyaman na, tananakam kayo nga anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amoyo. Ngamsak magalang, ti awan amo na. Umayak man, kabagays. Sumra ka ama ng losa. Nagdadakal pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay? Ay, naiskam nga mintornong medya bangko. Tada ng invisak, ngam iskam mat. Anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaedak pa'y man lang diti balayaw. Kaala. Di ka mabalin a baybayan. Takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam anti. Ay, wan ka nakan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la tanti. Ay, anak ko. Makipagnagpay laang nantiyo dito'y balay Taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano na ang kalyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaawan problema iti dayta. O sige, anti. Agnaad kayo laang diti balay. Kat no da kasapulan nyo, ibagayo laang kanyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan-anad ka anak ko. Napintas ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal dadwa, manang. Gapumailaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro, dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing damang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan, darapaap da. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tenggay, tigasat, ken masakbayan, titunggal maysa kadatayo. Biyag, ti tao. Uy, Marlene, asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga no pagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan da dya akaloy. Ang mga nulukwon na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam, kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan nanang. Barang makatsamba akon.
mangpot kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaan ko. Kasta ka ni anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso nga inawagan ka, Marlene. Mabaling ka din nga agsarak kayo itong madamdama. Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke. Itong malpas ti biyahek, Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant, Marlene. Ang awan kwartak nga ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan, Marlene. Damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene. Kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat, Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumot lang ti turong na. Amok akayat nag. Iso asan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datang arutan na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan akapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen, nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un, tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak, anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di, tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod, anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idin na minsan, Marlene? Un, abi. Tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un, abi. Pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Un, abi. Ala, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarat tamanin to madamdama? Ay, kwa. Ang mga noadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan?
Itatikayot ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalak mo kanya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan, Marlene. Birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apek kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Asino ngay ti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga intulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mi kindi Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Jak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong di kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Apingay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasinsin narak ko. Alalala. Wanan. Katanya nga ro ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umayak yung tunbi ka ti balayo. Urayan da ki jay. Rabiin. Ngam pa'y mat tinubyo manak ka. Kura man no umay ita. Wan nga rod, tatang. Ngam urayan tayo lata. Amangan numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na, tatang. Woo! Tao ba? Umayak man! Ha! Woo! Agda magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay, tatang. Napaingay. Kasla na bartik, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan day ta bayin-bayin ganyak, Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imaya. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka, Marlene. Wan, tatang. Pakawanan da kami kung... No kasta. Anya nga iti plano nga ramidan, bro. Saan kayo madanagan, tata?
Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. Nukas ta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iswati mo itong ba? Iso, ti masurot. Kala nga raw. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalaysa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabiitan a panawan baraw. Wanda daw, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo ama na amasapol ng agkasar kamin iti kabitan na panawin. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo talaga ti papay mo. Kahit kano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga raw dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When ata manumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nulangan na laang ti strikto ngam kinapuno na. Nasingpot gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas. Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. Alala ka raw. Mapanta nga raw din sa hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng bag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yu, tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman nak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Talwar? Nalabasak mo ti Daiji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ki asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga madda ka mulatan diti balay kalaw. Masadutak nanang. Gan ka ba ilan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot na nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At tamad ni tata nga kadwam dito Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom kar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsam tumat amin ama idanon ken ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagaw-awid.
Apay, awan di taaya. Awan nga rod nanang, saan anagaw awid, kat awan ka nanin, kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jakam mo no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod nanang, agyaman na. Apay nga ita ka lang ang asumangpet kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana, oh? Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana, oh. Maglablabas kan kaloy. Nito, Kaloy, kasta di rumbenggeng ka bungangerang asawa. Wanawak man langan, makapawan kamat itigalas. Ala, apay taro pa Marlin. Limitan mat. kinabilnak ni kaloy iti rabi abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no ammom. Kabkabilan matlaang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Abasan mo sungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Pero walayaw, nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk kaw ka. Apasan mo sumbatan na gitawag ko kan ka, ha? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y, kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabayalam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Woo! Iso di kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo ng sinamon ta asawam? Wan tatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilang, tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang man. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anya't napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ti ugali na. Padak matla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan na mailawan. Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man.
Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanag na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdakkel balayok ni Marlene. Agyaman ak Barok ha. Nakasingsingpet ka una itanak ko, dan itapo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Barok. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag ti tao. Kumusta ti biyag Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tamag ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Uwan Manong, 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan, nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kuma ti katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka di impawit ni manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaano inalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi apan nagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No addaman mabati, para mo't iti bakina Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaratawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't yo makaadal kami, nanang, itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agadot ibagbagayo tunggal agdawat kami. Bala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, ito di adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanyak anobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da igad agadal. Day tang arut kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay laang Mari Lilia.
Dakkel at tulong dayta para kanyak. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay ati panagadal yo, anak ko. At dayta kay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ije balasiw tao. Tapnawanan ti adu asao, agikata kun agiskwela, nanang. Anya? Masikuga kun, isung agikata kun. Anya? Ay dinak man rabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, isabaybay andak kuman, nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, maray. Juan Mare. Kat, anya nga iti kunana. Masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na da kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May na, Mare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib karam ti pakinakan mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo muta nagayatan ti kasta na pasamak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumar kami itinobyok, nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, anak ko. Wen, nanang. Da kayon ti makaamo amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ti daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan din alpas na. Saan siguro akas katigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Anyat na pasama kaya. Pimanawan ni Maylin, Manong. Diya muna anya ti rumbang nga aramid. Anya? Apay mo ta pinalubusam a pumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Amumat ti ugali ti anak ko. No anya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pa'y lang yung kastanti na ramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na. Agabang da ka no. Anyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain. Kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya da ichay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Pagikataon, nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Jakmut lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko.
Masadutak kid nga agripripaso. Nasakit ti ulok. Ammo yumot anang ato ti arapaap ni manang yu Kiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod, nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang Mumaylin. Agikat ka ba? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawit kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawit ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ta ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya tanak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainda. Una yan, kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Dandan ni malpasan. Wan manong. Dua atawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso atilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Wan gayam. Umusta batan da Maylin kan Peter? Dak batan ida makitkita. Imawag ni Maylin iti na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit di ta na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro may ti swerte adumteng katakwada kabages. Hello, manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainon unam tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay na, agyaman ak manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si kalaang. Oh, Peter,
Aping ay may ka dito boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulod, manang. Ay pasensyakan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta, nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit ati insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Sika na. Mamin anumot lati mga message kan kwa na ngay. Sige nga ron. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanun. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan at dagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, manang? Nagikatak ngamin iti trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti kasapulam? No manuti ka ba ilam nga ipawit? Isulatan, manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano samti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpi man na dya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay duwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid di ta da ni Manang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno ta ibagbagada. Ada tayo mulaang ti mga aramid itigas at tayo, mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak dir iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipawpawit na. Ha? Apay nga? Di namot ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga nodamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kankwana? Basit sa amin lati ilipas na. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpayso dyan, broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaata, makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang? No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang. Saan laang anam na minsan? Kasapulan da kan nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang? Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho.
Saan mo nga obligasyon timang biyag kadakwada? Saan ko idadadadaulan kan ka? Ngam kayat ko la amasursuro damat iti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da, dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day tanak ko. Anya timpul-pulong yo kani manang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Di nakpayan ikan iti kwarta. Ala, jak ilibak. Siyak tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan maibayad may iti abang kan maigatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kabsat yo. Uray piso sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para itibagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para itibagin na. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. Unanang, ayaman nak ititulong yo kanya. Nalpas matlaang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige. Rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, nanak ko. Da kayo ti makaamuna nang. Nung kitain nyo tadi kay unay agbanog, ta saan mat aras data. Wan, nanak ko. Anyo tararamidin nyo dito, mana? Nagsina kamin iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pay lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan amabalin Sa anak ba't lang nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawin dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsatta. Numakaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadataid eh. Awan rumbang apagdanaga manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Saludsudak kumakankwana no mabaling agnad kami iti balay na. Ha? Tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha? Pangasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumatkat asug-sugsugan ni manang iyo, anak ko? Kan may sa, basol yun no apay akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaong kininanang Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni tikas diya pa nagsasaok kitay manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni nanang kan kamanang. Ang mga ninay-nayunan naman ng istorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni nanang adimo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang.
Anya a klase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaan yu ita, saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay anagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramid yu. Ita kinuntra ni nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Amom kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayak ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag ka ita, kasano ang makasuro kayo? Kan kasanumat ti masakbayak? Awanan ah. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. ha? Manang, di mi ka di mabaling ti makipagnaed ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon kabaalan ti kastoy, Peter. Nadagsan unay ti trabaho dito garden. No saan nakatulungan? Awan ti kanang tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta ah. Ay, no tinong palta siguro ti karita kani manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo da kananang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamot dak kalabalay ta akas kani manang. Nanyangay nga ron. Kit kastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta ah. Tapno awan ti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang ken manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga rin tararamidan ta ading. Biyag ti tao. Awan manintay kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titay si Mang Putak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo't ngamin ni tatang. Iso ka na yan arumwar. Uray kita intun agawid. Adda manin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kung adapay kortana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukon dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan adda kwarta na. Ngem no bagas ken masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kantonyo. Di mo matimbagbagang at dagayam kadwam dito'y balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay, ha? Un, da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga dayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pala ida. Mabalin ka di nga aramidam dayta. Un, mabalay. Balay ko da ito eh. Isurumbang lang agtungpal da iti kahit ko. Nla, panawang ka pa nga ro dito silid ko ha. Di ka rumrumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa ludsod ni Nita. Mabalin apumanaw kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kin ni Gwen ti kanitumi dito. Anya?
ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan, tatang. Tilar aramidan nyo. Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo. Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Kung gayam, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo akasinsin nyo, wan? Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanin ta do asao. Agteksak to, numabalin yun tagawid. Saan ngamin akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay? Kaya't naada kami laang titao dito. Sino ka no di babae nga nyawi ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka matan na iruam kini tatang. Amumon ti sumbat day ta sa ludsod mo. No kasta? Nobya naman ang day, Jay? Di mo't mauma ni tatang. E di na palaba sa bulan, sa bali man ang tinyawit na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutulado mo't ni tatang Joey. Ay, saan man Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akaskin ni tatang? Siguradon lang tatalaga ang makaraman kakanyak nukas jay mo't yaramidong. Un ka di. Nay, ada kayo man nga agkabsat dito istorkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yon. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano matalim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namata na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Ay, masaya nga nakmat iti kwartang igasgastos na para iti babae. Ngamawanan maaramidan mi. Taagunget mo't nubagbagaan mi, Nana. Manmano ngamin ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. At pakada akong Tonyo, my loves. Maganan ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakam ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayunang mata Anayamon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige. Layo na kulit ang my loves. Basta di ka maumuma kanyak awat. Ang mga makasara ka to iti ubing umsak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanyak, sikat ti kaubingan iti imatang ko. Sikat ti kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga rod ti kayat mo, agat pitak? Nalabos ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot manenday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Ninita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nalanga raw, tagsara akmutan dito store ko. Ay na, narabian kayo. Naliday kayo manen tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasaya at nga ibagam, agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo ngamin, naibos manen ti bagas. Syakto manen ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang.
No addamat ko masobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta a pagrigrigatan yu, tatang. Huston! Dadakkel kayon! Rebeng na! Da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo! Ni tatang manang, kaslam makaungay. Kinugtaran na pa iti planggana jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbagam ay manang? Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnumar. Amumot ni tatang manang, imutan data, no babae na, kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan, no ngay saan. Dahil tati sana mapanunot ni tatang manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga, makaam iti biyag na. Mari Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare, sa anak una yun arumrumar, tasyak di mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samot. Wen man mare tanay naibusan tay lako kay J-Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak ang maibus tilakom, tapno saan ang maistak. Wen ay, wen gayam. Imay dagijay kakaanak kam ijay balay di napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na, apay kumangay kat adamot ibalay damara. Adak anumanan inyawid ni ading mo ababahay Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na tikas tangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagijay. Nabayagan sipod na udi asinarong karak ida. Ita, kasta pa'y lagayam ter aramidan na. Imbes ang gastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kankanan damare. Makitam day tang aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, taumayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni mat Joey, ang klase na manang. Nasaya at mat tapno maibagak amin na kayat ko nga ibagakan ka. Ne, apay, adda ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay namanang isumang arod tiragragsak ko. Amumait, nabayagan na panawan, apimusay tasawak. Di ka lang mabain kadagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinnukat payla tiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso dakon ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. Adamit kwarta ni Ninita. Adaman wan no awaan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Panagkunam ka di, kat adapay patag mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay un manang, aywanan dakto. Adudang to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agpatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti dumngeg. Talaga nga agburek ti darak, mare.
Nang runa ka baribar dagiti sungbat na. Relax ka lang, mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinaga. Ngam dinak met ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatak. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tatang. Adan samot tirikrik naan na. Wan nga ron. Didita anak ko. Yala anak man iti talom. Makain inom akon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Yak kapalan ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kaasimot ni tatang. Shh! Tagtagari. Pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawat ti balay, tatang. Nasaysaya at matlaang lumangasawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangayuan kada kayo. Ay, agyaman na anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutin. Sininaan dakon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saan anak? Lakay akon. Ganakapsot akon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kastang agsakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, saan anak? Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anyo tal aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. At ati ginatang ni manang mo anay masamasida. Ada, tatang. Mangidasar ka man nga ron diti kanag, anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga sawa manen, tatang. Mano abulan mutan awantin niya awi jo babae dito balay. Maikawa kami tatang. Anya? May mayat mutlaan. Nung mga sawa kayo manen, tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nukas tama ditirik na yung. Iti kastoy nga edad ko. At nakatapay mangayat kanya kanak ko. Adda siguro tatang. No at dati kwarta tayo. Sumurot dagiti babae kada kayo, tatang. Awan mo't kwarta ko, nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwarta yun, tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sawaan nyo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, tatang. Apay ngagsangsangit ka ngay may dito'y balay, Tonyo. Barik nak. Akagurad akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pilitin dak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sigaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laeng amaragsakan ka. San aya kasta ti kayat mo? Kay kayat mo ti mangisang sangpot iti babae iti palayo. Marang. Basol mo metlaeng no apay kasta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumot la iti aramid mo. Manang. Mabaling ka nitag na ditidak kalabalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnod, saan ang mabalin? Nasigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangeg mo kadakwada. Anya nga ron, talaga kasta. Tatang,
Nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle. Wen, apay ka de. Napintasan niya. Wen, mate. Apay no Armanyo. Armanyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ito'y kaanakan ni Nana Iskay Gistor Diyan napinta sa para bantay na Gistor. Balasan ka no pwede dyan, tatang. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta nga'y magbagayo. Di da ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yung mga sawak mo rin. Tapno saan kayo amarigatan? Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanandak ko man, anak ko. Pagbabawyak na gijay nga nararamid ko. Iso pang aasiyo ka diya. Tatidak papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Tanagbabawiyak tinararamid ko. Ala, di kayon agsangi, tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangrit na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kuman Wen, tatang. Palagip lang dagita kata kayo. Uray kas jay tinararamid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lahat nga mami. Agyaman na anak ko. Tauran no kambali na ginararapid ko iti kalabas. Kat napatagak lang tagayam ka na kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Tasaan da kayo akagura. Kaya't da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayong matan, no nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatagda ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko? Biyag ti tao. Ani, awan ka di aramidam inton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak nga anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat paka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katap na muna. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan ng anak ko iti bunyag. Kasano nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, ani. Saan amabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti agasawa. Saan amabalin amataktak ti lakad ko ita? Ngamin, naplano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay, Lola? Adda napatag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din, tagawid tan, apo. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado ang mabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni nanang aya, Lola? Ijay sentro. Kasangay ngamin ti anak na iti bunyag. Mala, mutuyon ti daddo mga igam mo tapno saan ka mapanog. Itaypay nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amang ano naturog da itinapanan da anak ko. No apay ngamin ang pinalubusan nyo No kontraak ti kayat ti manukang ko. Awan kagura naktumanan. Nalipatam ka diti saan may nagkinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol namat lang, nana. Kasano? Di na amot itumulong iti trabaho diti balay.
Tagidaksan ng tumet ti kinaimbag ko kan kwa na. Apay, saan aya nag-text ti asawam kan ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agriring ti cellphone mo, ani. Asino ti umawawag kaya? Ti katugangak manin Apay ka numanan. Ay, jak man mo. Nagkulit at talaga dayto a katugangak. Sung batam latan makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiid na ang ngarod tasong bata. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo, saan ka mo't anagawit iti rabi Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumare. Apay aya. Numabalin ko makatagawit kan. Sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid aktulat ta kadina nang. Makauray kayo met Manulaan nga oras met nga awanak di tabalay. Sumangpetak tulat na nanang. Ay, talaga aday jay akatugangak mare. Manakibiyang launay. Amin agaraw ko ket pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maadaan iti katugangan na kasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktumak ngamin idi ti asawak nga agnaed ije balayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga na kabalayo ti katugangam. Bakit mutkit din Saanin nga agpaot ti biyagday jay? Amom Teddy, diyan kun magustuhan ti kasya at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa na, kanayon nga umawag. Pakibyangan namit amin nga aramidak. Panangisakit na matkin ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasyay. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanya. Madlaw ang madanagan, idi saan ka anagawid. Inuruuray na ka pa, idi rabi Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak, bakit? Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak ang makagaraw, panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taya ama apresyar mo mitar aramidin ti inak bakit? Kasla napatpatig kan tupay ken kuana, ngumsyak amis mo nga anak na. Panagrik namlaang date na. Kampay idilaang mata, taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita anak ko. Irwar mo tibado yo, tairaman ko alabaan. Saanin nanang? Ha? Diyak kasapulan titulong yo. Amok tumula pamaranglaang dayta nga ipakpakita yo. Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy nga anak yo. Kitsyak ti dakes. Nay, saan nakasta anak ko? Pakaragsakak tar aramidak para kada kayo. Saan ko akasapulan titulong yo? Kabailak taglaba? Alang arod saan ka pilitan palaasang ko? Wen ngamin no imbagak asaan, saan, di yu ipilit ti kayat yung. Amok akayat yu lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanin ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko, ngamno tagidaksam, awan ti maaramidak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka, ani, anak ko. Anya manan ti indanon da kada kayo ayan, tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo, tatang? Iso tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya manan daya akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino may. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, amang ano aglablabas kamateng. Di kay agsao iti kasta, tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak, tatang. Naanos ti katugangam anak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkarak iti ayan yaw. Kinsigun mo't lang kadagiti karubayaw. Talaga na singpait na balayan. Banag apagyamanam anak ko.
Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan. Ngam kasama ti pasungad yo. Ana, nupod no tinangig ko. Isarding mo, tama di tikas tang arami. Awan madingar aramidak. May salaan ti may bagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, kwa. Nagapa kayo ka di, nanang? Saan nakasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet-met ni Lola. Awan matirong ba nga pagsaritaan mi? Kan saan ngamin ang matagtagarin ni Lola no daduma? Madlaw ko pa'y asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Ag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan tani. Adar aramidam. Ay, awan matanti sapatos ko dito eh. Ay no, pinakibyangan sa manunday di akatugang. Adya ti sapsapula, manak ko. Sa dino tinangi kabilan yung iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inruar yung manan? Inruar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba. Iso nga inggiddan kon nga inbras idinaglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ama nagdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang mat? Amok akayat yung nga iparupa anabangsit ti sakak? Di yun laang ngamin aklunan. Awan, timbagbaga ka kasta balasan ko. Saan kumamot a kasta, Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan matan nga agan ano sak. Awan ka di ti planom nga agi patakder iti bukod tayo abalay? Naibagak matin ka, asyak lang ti anak ni nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni nanang, taawan ti kadwana. Kun agastos tayo pa'y di Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Kanya tikat mo mapasama kaya. Aramidon ba't ni nanang ti kabailan na? Tapno awan pa kaupayam kan ko na bakit? Di mo ka di ma-appresyar da gitar aramidon na para king ka. Adda nakitak a for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agi patakder iti balay, agabang tayo laangan. Isupe agastos bakit? No di mo kayat, da kami laangan iti anak ta ti agabang. Sa anakon a komportable, Teddy. Nanang, pasensya kayo. Umnaskan nga umakar kami ni tipag na edan. Nalawa mo't to'y balay, anak ko. Apay masapula pumanaw kayo. Iso nga mintikid daw ta asawak, nanang. Adda ka din na aramid ko asaan na gustuan ti asawam. Awan mo't damok, nanang. Diyak mawatan to galit asawak. Nuno pa'y kasta. Namnamag ang maawatan nyo. No apay masapul nga agabang kami. Ala nga rod Di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl. Ibagam tao may nakto sa rungkaran no daytay awan klase na. O nanang, di kay matanagan. Tapos idaglaan ti pagkakaran may. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas na ti kaya tasawak. Amuyo mo't tanday jay. Wanya timbaga na. Masapol, amatungpal. No apay ngamin masapol nga umakar tayo pa'y langit ipag naedan, nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaidan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na ije balay. Sana bale, takabailan na tagmay maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit tintamangan tayon. Kailiw ko ni Lola, nanang. Nairuamak ngamin nga da ka na yun ang makit-kitak. Mabaling ka di ang mapanak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kamo lang arod nga ubing. Awan lakit, Lola, ti bagbagam.
Ingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay, friend? Mayat mat gayam to'y nabangan yung apartment. Nalawa. Nasaya at mat, mare. Komportable akon. Maaramid kung tikay kayat ko. Tawanan ni nanang amakibibiyang. Di mabalinan tag-shot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Aguray ka. Diyak mat makita ni Cheryl dito'y. Ada ka di klase di anak mo kat Sabado? Adda iti ayan ni Lola na. Ay, jakman amuno anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga rod When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaykit din apadpadaksen nak ijay anak ko. Ay, adda posibilidad na ka staff friend. Ngamin, kasla mas close da pa yan ngamda kayong agi na. Isong istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasin tilinutom a merienda, Lola. Wen apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dita apartment yo? Boring EJ, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang tada trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No dadumamot, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen, Lola, talaga ka na yun na kunti umay dito'y. Basta awan klasik Ngamin, kanayo na kamainiw kada kayo. Ala, umay kalata, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya magkipagnanaidan nyo, anak ko. Wen tatang, mayat dito'y. Komportable ta saan min akabalay ti katubangak aman nakibiyang ken aging sisingpet. Jak mawatan, no apay akasta kay ti katugang anak ko. Nasayaat mo't niya balayan patringking ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti parikot. Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, ta ayan ti parikot anak ko. Ik-kamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo man. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang ti ayan ti parikot. Saan at siya? At a seminar mi ti sa bale a lugar bakan. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kanu ti signal ijay. Ta probinsya ngamin di papanan mi. Ka, mapan kalata Saan mat a parikot data? Inton sumaron na alawas pa'y bakit? Insap-sapak laang nga imbaga tapnam mom. Aganad kanto ay, ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagawid? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, sukunag tulangan numadamdama. Numalpas ti practice da. Ni, aguyak kayo matunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, ang anak ko. Amangan no agtrangkaso kayo. Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwa, anak ko. Wen angam asino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasik. Kabalak mo, anak ko. Saan mabalin? Masapul nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso laang da ito, anak ko. Di ka madanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen, Lola, nakaidalatan. Agtrangkaso ngamin. Diyak mo't makontak ni tatang. Adda ka di agas at tumtumaran na. Awan mo't nakitak nga agas si Jay. Sapay awan ni tatang katada klasik ita. Mo sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman ak, Lola. Agluto akla ang iti kanin na dito'y balay. Ala, mapankan. Tapno saan ka amala daw, iji pagadalan nyo.
Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay ang nagawid ka. Awan klase yu aya. Siyak day to'y, ani. Naibaga gamin ti apo ko masakit ka. Iso nga imayak. Nang yagak iti kanam. Kabailang ti bagik nanang. Anya kabailan. Kat ti buses mo pa ilaang. Madlaw nga kakapsot ka. Ala, bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatang akmatlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon, no di mo kabailan. Masapo lamangan kabalasan ko, tapno makatumar ka iti agas mo. Ala, ang pigpigirgar ka mo't ane. Malamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasaya at itaray ka laangan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumagay amane. Bimagsak launay kano ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti panang itarayo kanyak dito ospital. No saan na panuan na itaray ita. Ang mga nunataya ko. Ala, di kagsangit palasang ko. Agpapigsa kakit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitam ti manganuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman na, iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday tati panunutam. Tikit di pa nagimbag mo ti panunutam balasang ko. Pasensya ka na. Nadyak nakawawag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumusta tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumusta tirik na? ininot mat nan nga gimimbaga. Kanayon mat nga umenak sa rungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito'y balay. Ilutlutuan na kami iti anak ta. Nasayat nga rin no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si di ospital. Ngala, agawam tagpaimbag bakit, Wine? Kumusta kan, anak ko? Pasensya ka no italaang anak ka umayak. Masakit nga meng ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, atla ang tatang. Sana bali taadda ti katugangak. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isu ti para luto iti kanak. No kasta, saan mo nakaguran na balayan? Mababainak nga rodan kan kuana. Taado na yun ti sakripisyo na para kanya. Unak tumitkin ka anak ko. Manangisakit ti katugangam. Wan nga rod tatang. Mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang korkorektar na kanyak iti. No para mit iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin akatugangan kas kiniabalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Ngumjak pulos na rik na ti panangisakit dagit ti katugangak. No kasta nga sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan dayding. Maawatak itan tatang. Husto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklata. Manmano ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Teddy lakay. Agsublita yun san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Wan, pumanaw tayon dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito ang magmangag ko, honey. Saan mo nakagura ni nanang? Wan lakay. Isong agsublita yun ijay. Tasulnitak tinagkurangak kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan bakit? Nanang! Tatang! Umay kayo
ni Cheryl. Apay nga ta? Mapantay iti silid ni nanang. Apay nga pinanawan na kami, matay. Nanang, apay ngayon libasan da kami. Kasano pa'y amasulnitak tinagkuranga kada kayo. Natay kayo, matay. Kasano ang makabawi, nanang. Lola, patpat ganda kayo, Nay. Apay nga pati na kami. Nanang ko. Inton bigatan ti tabo ni nanang, ani. Wan nga ron. Diyak pa'y lamaaklan ti ipupusay ni nanang. Aging gaita. Makonkonsensya akpay laan. Nakasingsingpat kanya. Ngamjak man la sinubadan day ta kinasingpat na kanyak amanukang na. Jak man la nakapagkitaw iti pamakawan kan ko na. Awanan ni nanang. Gamura no kasta. Pagadalam da ito napasamak, bakit? Di mo nuraya na maladaw ti amin. Sa munto pagbabawian ti bitot mo. Aklunak, masaksakit anak. Tunggal kun kontra mi din ni nanang. Ngam inlimlimod ko latay ta. Tamutub nga rin ka. Apaan nakmat. Katap na maliklikan ti apa. Sinurot kulatan ti pagayatam. Ti panagbukod tayo ni ti pagnardan. Ngam, anyan. Tadyak impagaro pakastoy ti pagbanagan ni nanang. Bayat ti panagmaymay sana. Pakawanan na kumatindi. Gapo kanya. Iso a pinanawan tayo ni nanang. Nalapit. No ata siguro kadwana. Naispalpay siguro tibiyag ni nanang. Gapo iti pan naka-atake na. Ala, bayan tanda kita. Awatan tayon tinagtungpala ni nanang. Tanalabit. Agpatinggalangan ni Jai. Tibiyag ana itad kan kuana. Bakit? Nagasat dagitay manugang anaadaan itinasaya at akatugangan. Kaya't no sika tinaadaan ni tikasta, ipatag mo kat subalitam ti kinasaya at nagkanka, babaan ti panang respetom kankwana. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.